te llevo hasta la nube. Oh, la temperatura sube, sube. Con el destello de las luces nos perdemos y let's go. Assalamu alaikum. Кутманды күнүңүздөр менен айымдар жана мырзалар, жана ошондой эле биздин сүйүктүү болгон ата-энелер. Жалпыңыздар саламатсыздар. Рахмат, мынакей урматтуу туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин мынакей түштүк жергесинде болуп көрбөгөндөй Тамаша клуб теледолбору. Бүгүнкү Тамаша клубты кол шаулар менен ачык деп жарыялайт. Мынакей Тамаша клуб тууралуу кичине маалымат берип кетели, урматтуу туугандар. Тамаша клуб КВН'дей болбойт. Тамаша клуб бул бир бардыгыбыз билсек керек, комеди клубта. Ошол тууралуу болот, комеди клубта болот. Тамаша клубта эч кандай жюрилер болбойт, эч кандай сахнага чыгып командалар ат салышып жарышпайт. Жана ошондой эле сахнага, драм театрга же бабурга келгенде акча менен киришпейт. Бул жөн эле бардыгы телешоу, теледолбор. Тамаша клуб, кол шаулар. Рахмат. Мына эми Тамаша клуб тууралуу кичине маалымат бердик. Эми мен өзүм жөнүндө кичине маалымат берип кетейин. Менин аты жөнүм Токтошов Эмил Зайырбекович. Мен 1989-жылы Ош шаарында төрөлгөм. Мына урматтуу туугандар, алдыңыздарда мына камеранын алдында айтып коеюн. Чыныгы мен эркекче дөперазмын. Рахмат. Андык тамамда кылабыз. Алгачкы кол чабуулар болсун. Биздин Тамаша клуб теледолборунун резиденттерин кол чаап тозолабыз. Биздин Тамаша клуб резиденттери Макс, Моха жана ошондой эле Ачкарики. Кол чабуулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен айымдар жана мырзалар, жалпы биздин буйруса күйөрмандар, Тамаша клуб жаңы проект, саламатсыздарбы? Албетте алдыңыздарда Баяман, Муха жана Макс туугандар. Неге Баяман, Муха, акыркы Макс? Мындай да, Муха жакшы ойлонсоң, мындай бой-боюна карап айтып келатабыз да. Бой-боюна карадыңарбы? Ойго карабайлы, бойго карабайлы. Сен өзүңдө ой бар деп ойлойсуң, сенде ой дагы, бой дагы жок, ошону билесиңби? Кандайча? Сени керек болсо апаң ичинде көтөрүп жүргөндө көтөргүсү келбей 5 айлык төрөп койгон экен. Onu söyleyeceksin senice. Atanen kızca bala olsun kalagan mes. Anan. Ulan jönü leys alıştı kalagan da. Yaşlı olsun Bilesin mi? Sen bu yaşoğa vaşyeta bey plan gelgesin. Planın yok sen. Adam messin de karıç. Sen tazasın. Ama? Sen tazasın. Belki bir dakika gel. Bayaman kamdan karan hem. Önce beni güldürüm dedi de murdun karan. Süleyman to. Точно. Belimde аңтарsan bel mos ötür. Жақында бүтөт буюрса бүтөт. Men go mayli 5 aylıktır ölüpmün. Bul 12 aylıktır ölgön değil. Max. Na uşun boyu uzun krasavчик bala başlıyorsun lan da. Kandayça boyu uzun krasavчик bala. Sen özün krasavчикмин деп сезесиң бе? Ова? Cinde. Gerek bolsa dünyanın en kişideki adamlar başkargan. Kandayça? Na birinci Stalin, Hitler, Napolyon, Papalyon, Öser Eşmatov. Gördün mü oşanlıkta az men başlaşım gerek. Ata babalar bekerinden aytkan meskende boyu pasın, oyu pas dep. Gengir hoş. Ata babamda makal aytacağım deysin bir. Terektey bor vergiçe temede de akıl ver deyte gengir. Sen makal kışta aytasın mı? Oğa aytam. Aytışpaylı onda. Davay aytışabız. Davay. Bolgunda da aytışkandamda kıymıl hareket men aytışpaylı. Oşunda tavuşmaktı makal okula va? Davay getti men başlayayım mı? Davay. Ne ol? Tapmadın mı? Çok. Kız duydu kıl jatpaydı. Max belki sen benim dostumsun da. Ben seni жақсы көрüyorum, bileysin anan sen benim dostumsun, ben seni seviyorum da. Жақсы ne olsan ne oldu? Tapmadın mı? Yok. İyi adamdın dostu değil. Ne kara sen?
Не ол? Таппадың ба? Жоқ. 7 өлчөп 1 кес дейді. По-любому мен күшті екем. Көрдіңгі чен қойын. Давай баштайлы екеміз. Давай. Мен терешпеді. Кеттік. Oh, gadget! Алғашқы көрініш көшөдө болгон окуя. Жан, білесің да мен сені жақсы көрем, а? Ова. Бетіңен бір жолы мақыл қойыншы. Мейлі. Жаным, екеуміз мақтылыбыз да. Ова. Мойныңанда бір жолы мақыл қойыншы. Мейлі. Жаным, анан екеуміз үйленеміз да. Ооба. Үйленіп сен балалы болосың, ошончо ичиңен да бір жолы өп қойыншы. Делай. Жаным, анан ушунча болуп калды. Татынакай, апапакай болгон тизелериңен да бір жолы өп қойыншы. Өмір болыптыр мен. Жинди, постоянно ушундайсың, эмне катар-катарлы өп кетсең болбойбу? Аябай, назик боксер көчөдө девушкасы менен. Жан, аннерден чыгат да любойңду бузуп таштайын деп. Брат, тартылчы, бери тартылчы. Ой, мынан карачы, тагдырыңа балта чабалбадың бе? Не болду? Ай! Жан, мен койчу. Аз карап ныңыр, бузамадым, не болду? Ай! Кой десем болбойт. Жан, ошу акысы, мен койчу. Озунан карап трошкасы сыдырымбын. Я не болду? Жаным, Койчу. жаным. Маршруткада болгон окуя көрүңүздөр. Балдар, мен неме жооп кере унутуп калдым да. Дагы унутуп калдым да. Токтош, менде бир идея. Кетөбүз. Токтот койсун. МВД. СМБ. Абы гиде. Рахмат. Жөн гана коштошобуз, тамаша клуб, биз сиздерди сүйөбүз. Көрүшкөнчө Байаман, Муха жана Макс. Болду.